Evi bundan da жақсы қыламыз. Дайыр жол. Сұрағыз, hurmat тұтырған аталар, апалар, барыңыздар билесеңіздер өте жақсы болатыны. Себеп дегенде көп камера тарып жатыр. Видео. Қызыр жаңа кругна тегерек болып тұрмайсыздар ма? Ошол тегеректегілер аябай ең қатты көрінеді камераға. Ошондықтан сіздер билешіңіздер керек, тегеректегілер. Урматтуу сол тараптагылар, круг кылбай чачырап билесеңиздер, бияқта өзүнчө бир башка уюмдай болуп калат. Шаңды келиңиздер. Кийинге туруп алсак жакшы. Сол жактагылар чачырап билесеңиздер, элдерге кошулуп, алдыңда круг эмес. Силер билбейсиңер балдар. Бияктан камерадан начар көрүнөт. Жака билбейсиңерби? Гуляйын, жүрек. Гуляйын, жүрек. Гуляйын, подправь этот. Ана музыканы қойып баштайрелі, жана қарағанда жоғары. Ана барыңыз билейіз, урматтуу туугандар. Камераға барыңыз үшөөбүз.
Бардығыз жақсы. Шаттықтар дағы шашырайбыз. Hazır mınalda kamera жақтан bir sunuş geldi dostlar. Оң қанаттар жақсы билеп отыр. Сіздер болса аралыңыздарды bir 1 метр, 2 метрге чейін аралық жылсаңыздар бұяққа. Аралыңыздар 1 метрден болсын. Сол жаққа да тешемі. 2 метрден аралыңыздар болсын, 2 метрден. Дики. Тет жақта ұрды отқандар тардасыңыз. Сол жақтағылар өзін. Сол жақта, бұл жақта мен сол қанатында қандай десек болды. Арабаев университет тарапта сол Ана жақта. барыңыз шашырайбыз. Шашыраңыздар, 2 метр, 2 метр. Көрінөлші. Сол жақ, Алатау кинотеатр жаққа. Жылсаңыздар, оң жақ болса, Ағүй тарапқа. Biraz. 2 метр аралық, 2 метр. Келіңіздер, сол тарап. Жаштар, Балдар, uyuşturucular, тез сол жаққа барсаңыздар, жындырып чоғылар. білмейсіңер, камера тартады. Бұл тарыққа қала тұрған нәрсе. Кейін бабаларыңар, балдарыңар, немереңер барып көреді. Ақыл бой билегіле барыңар, жөн тұрбағыла. Батыран, сол тараптағылар, бір де қимылдап айтасың. Құрметті туғандар, барымыз топ-топ тұр алсақ, аз адамда көріп қала отырмыз. Шашырап, аралықты келін алып тұр алшы. Көріп көрінерлі. Сол тараптағылар. Biraz 2 метрден арқа жылсаңыздар. Сіздер концерт көргендей тұр алыпсыздар. Бұл жақ, сіздер үстіден сіздерде тартута, сіздерде тартута, үстіден. Ертең телевизорды көресіздер. Бияққа жылыңыздар, арқаға. Яна, өкінді медленно шауды. Если таныған музыка болса, пожалуйста, поактивнее, улыбайтесь, девочки. Тыныштық, жақсы болу? Бардығы дайыр болды. Дағы бір сұранып кететілен. Құрметті жаштар, шардың тұрғындары, бардығыз билейлічі. Бардығыз, мүмкін болса сұраныш. Берекіле жолы тартып, ошоны бір жақсы қылып шығаралы. Чақыр артынан. Музыканы қойырсаңыр болады. 1 минут қойып тұрсаң, 1 минут. На, музыке, давай. Стреляй. Так, не надо, улыбайся.
Келиңиз акыркы дубльдө дагы бир жолу түшпөйлү ушул элерге, акыркы дубль. Келиңиздер мына жаңы калпакчан достор. Кошулуңуздар бул жака. Акыркы дубль. 15 000 теңге жолду ачат. Жакшы бийлеп коет экенсиң. Ana barımız. ошондуктан бүгүндөн баштап Кара Жорго бийин кичинекейден баштап эң улуу аксакалыбызга чейин бийлесин. Кандай дейсиз экен? Сиздерге дагы 50 кыр. Ойтобон жалпы
ушул Алматы майыншасына чогулган кыргыздар үчүн жана кыргыздын келечегин кең болушуна күйүп жүргөн кыргыздар үчүн бир кол шапкаңыздар өзгөр үчүн. Taşka varıp kongun çok Жумайбыз. Çarpımdı çazardım kurbum Oy toba Cana cana cayrobu Birge de buldun çok Koçam. Taşka varıp kongun çok Kıllık taş menin ten kurbum Vay toba Cana cana kış domuz Birge de buldun çok Ağızka gitmiş kalan Boyutumu Çalacağız Kurbum dolayba Boyutumu Çalacağız Kurbum dolayba Kurbum dolayba Kurbum dolayba Чоң рахмат Құрал, таланты ташқындай берсін. Урматтуу меймандар, урматтуу мекендештер, азыр биздин концерттик программабыз боло бермекчи. Концертибизде боло турган азыр бийчилер тобу Will Be эки жолку Я танцор фестивалынын жеңүүчүсү, Астрадагы эл аралык фестивалдын гран-присинин ээси. Will Be бийчилер тобу кол соолор менен тосоңуздар.
will be бийчилер тобу. Чоң рахмат жигиттер, азаматчылар. Урматтуу меймандар, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Азыркы сөздү ошол бүгүнкү уюшуу сартабына берип атам. Долбоордун жетекчиси Улан Үсөйүн, Кыргызстан кыялык коомдук фондунун төрагасы Союзбек Надырбеков, лидер жаштар клубунун төрагасы Данияр Назаралиев, Акшын Маркут жаштар коомдук төрөмөсүнүн төрагасы Чолпонбек Капарбек уулу. Мырзалар, келиңиздер. Эмесе, урматтуу мекендештер, долбоордун жетекчиси Улан Үсөйүн, колсап койсоңуздар, урматтуу мекендештер. Кыргызстан кыялык коомдук фондунун төрагасы Союзбек Надырбеков, лидер жаштар клубунун төрагасы Данияр Назаралиев, Акшын Маркут жаштар коомдук төрөмөсүнүн төрагасы Чолпонбек Капарбек уулу. Эмесе, улан сөз кезеги сиздерде. Саламатсыздарбы, биринчиден баарыңыздарга. Ак калпак күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбын жана куттуктайбыз. Биринчиден жалпы келип берген калайык калпка чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай эле ушундай өткөрүүдө жардам берген биздин агаларыбызга, эжелерибизге, мамлекеттик органдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин ушул долбоорду колдоп партнер болуп келген балдарга терең ыраазычылык билдирем. Дайым ушинтип биргеликте жакшы иштерди кылып жүрө берели, дагы ийгиликтерди жараталы. Буюрса, Нооруз майрамына чукул 7000ден ашык бала бийле, ага да чакырып кетмекчибиз. Баарыңыздарга чоң рахмат, ден соолукта болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Чоң рахмат ушул убакытка чейин туруп бергениңиздер үчүн. Өзүңүздөр билгендей, улутту, өлкөнү тааныткан, бул дүйнөгө тааныткан факторлордун бири бул маданияттын көрсөтүү. Бүгүн биз ата-бабаларыбыздын маданиятын көрсөтүп жатабыз. Колдоп бергениңиздер үчүн терең ыраазымын. Дагы жолугабыз деген айта турган сөзүм көп албетте. Эң башкысы кубанычтабыз, мындан аркысы оюндар болмокчу. Дагы оюн ойноо, бийлик уталы, патриот бололу. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элинин жаштары, келечектерди айтпайтын келет. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Көп сөз айтпай койт. Деги эле кыргыз элибиздин жаштарынын бириктеп турган бир гана ийгилик болсун. Рахмат сиздерге. Урматтуу ак калпак асыл калпыбыз. Ушул бул жогоруда айтып кеткендей, жалпыбыздын башыбызда ташып жүргөн калпагыбыз маданиятыбыздын бир айырмаланып турган бөтөнчө бөлүгү. Чын-чынына келгенде башка элдерден, башка маданияттан айырмаланып, эң алыста болсо дагы бардык жерден кыргызды кыргыз кылып таанытып турган бул башыбызга кийип жүргөн калпагыбыз. Ошол себептен бул калпакты алып жүрүү бир канча адамдардын моюндагы милдет эмес, жана ушул жакта уюштуруп маданияттын бир өкүлү катары өзүбүздү көрсөтүп алып жүрүү жалпыбыздын мойнубузда жүргөн бир милдет катары таанып билсек болот. Бүгүнкү ушул жалпы катышып, ушул жака келип, биздин жалпынын демине дем кошуп берген жалпы калайыкка, жалпы эже агайындарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Жана уюштуруу